abusa ya chia munyina afishia pa nyame ne ya dini ye papa na wo hwasa ne enne wada no aye no a ebo 540 na wutisi abonten kura no a wutimu say yes ebo no yiniti kakra still ewiemu aye kusu kyerese no kwasem Christmas no na ye die no nyame ene ye dini yi na yemfa nchia kese ema etiefo nyina na yemisa se mo ho etesei mejiri yesa nyame yadom obia ho ye na nyame nso de nenso akyeye na yenkwantam we na menchia mabedwafo na ho ye nyame adom o mame nyame ne ye dini yi no kre papa from January to December and 23rd so being Kasa 24th Kurum SOMPA FM na Christmas ya da hen ya pam eda hada hawo eda na kire se obidio man bi we kurum sa na ye frɛ no eda bia ajokutu eba sa eda bia eda nkran eno eda kumase eda nkransa eda sunwane eda bia oh okay na adwan so say ne enu amu ne ye wo no ede mu ne wo ye difa wa kra ne ye difa apa na se wudi mtasa wahu you for the anya na kura ka menim se be mete ho am ya de sense me sore na nyono no asese ana wanti wo ha ye bewie na mete se adwa kan from the bottom of my heart him say sam nim to obia de Feliz Navidad and dear mete Nafi, I wanna wish you a Merry Christmas. Na ne aka ehihye mu ne de. Na we ho boy. You see a friend no Jose Feliciano. Yes papa. Yes. 1970. Yeah. And we release this anyum. Still Ejinam enyum ne jinamu pa na adwoa ene yareshi etiefo nyina oh yeah afishia pa na mejiri ye se ene wo mbetwa wo mo na asese be ka kire wo se na Tuesday wo kina so ne ye breaking wo kina breaking day say ke loto a say ka sa no be kan no kre na galan so kra breaking day wo Pam the great oh wow Apa mo kumio oh yes ebede papa pana esi den wo hwehwe ya ya samu message de mampani confidently wo ginagina graphic echi a bro nya na bede papa bede eja mum ye botom nso nye ye de oh yes sekebia timu a wayi nyina mum o chese bro nya mum ye nyame muado ase na wo kan di sei oh nyame ayade mese se ekwoba no se wonya dru 23rd December na wo sore wo se won satwa so wo nan twa so a kire se nyame wone wadini yie na apam de ye nyina no ebi ntiase obi beka se na adentina moni agye na da obonkrata akura da monimu na afei mode adane asa kire se nyame ne yedini yie na menim se nyame yadno wo kina kura de ebe ye de chensei ebe chensei kura kire se nyame wayade na ye boba akopa ka ho na afei yabada obonkrata anim ye firi wapa ade hye no so na mo afre na afei mo rehye Merry Christmas na Christmas nko a ene ye de kuro sanse nyame ne yedini yie enti akwan ho asem no eye ye mfa nto wansa ye pa ma afi akwa aba be hia wo da so ka kwan yinyame aye na dana se mbo yinyame aye na dana se yinyame aye na dana se sanse nyame wayade pa
enya nyame a enkenya ne senke yete se de yetie yi nyame oni yedi ni yi na mama hwe na eldan hwe so obetumi abo ba ku bia mama a na Christmas no yen hwe enkokọ ne mponche ne Obi say Ejapia is dancing like Baumia. Ena was it Mesuma Sanison and Akunedu Ajima? Yankwa. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. I fit you in. Happy Sunshine Education Project. Let's build it one meal at a time. To yenbio ochina ye yesu awoda ye wapata mumye afya to yenbio ochina ye yesu awoda ubiara ka umbi ese ko famse kangra bra na Christmas dey anyum na fantane anwam na okay na ya de ne me de ne ye fortunity school amede ya se chi above the great
Oh, yeah, movie be official pa. Fortune no say fortune rice. Fortune margarine. Okay. Na Trisco energy food drink. Oh, okay. We are not made the yazi tree. Okay. Ah. I saw the one gonna be here. Aye. That baby. Sir. Upon Christmas, see one mona. As a first no one. Tete na Christmas chani at the other day, your man or mamma will be. And then quite as almost the same. Yeah. And you say, even now, and Canadian, then tire swasi and so. Yes, a cool. and come with the paper near. Oh, it was fun. Yeah. Like, when would you enjoyment? Mese mami bi wo krasa ne ba be pia bonten keke kura kodi agro kura ye problem. But I don't blame them because they say as said the ekrom high no ko jeja wo ba se onkodi agro wa bonten a wedi bete no system no battery nim. But those times unya obereshe no Merry Christmas. Merry Christmas. One more etie som papa ebo hye kura wo munyim firi ho no. Me ma wo nyina Merry Christmas. And I feel Tibre Kese, near penny for no. Momo, happy Merry Christmas. And I know happy in count. Happy Christmas and Merry Christmas. Merry Christmas. Merry is always happy. Merry Christmas and happy Christmas. Okay. Young Quay. Okay. Dr. Blessed Foster. And the 21st of all. Mamma or more, Sadia or Bramponcan. Merry Christmas. And many Joseph return. Now, why for the only channel happy Christmas? Mama Esther. Eh, as a son, that's a way here. Debbie, my own, there's a because always no cry. On the or no, Nancasano, Cosia Brunia. Oh, because 25th near any birthday. Oh, okay. And me at my water. Aye, break here and she may Brunia dra a month with the Bruniano. May not me dimmy Brunia. Na me sign dino birthday that day na what's a me mood and one yantia say krabetias oh yes na ura to say adom hoboko hoyeboko obe yam na kono no say no me say so watch ya ra oh okay I don't say yen fa fidie ne man no say no say eh na me chia me krom for so no so ye ayi o say so okwa no de aba ana mi ra na efi oh isa wo ye pon a ochina okay to ochina e break ya na yeah say me ka say enti na me de emo no e di ni buronya okay anti rara de o krom ho ede AKOSUA ya me do wa akokora wo mabiem where come on said obusi fa gini pa you know a small place but emu ode chia wo mo nti ye nchia mo afisia pa me nchia mabusuafo nyina me ma me amanya ako a oba pani a wode Clara ono si mu ache o enti mechia no mechia menuamo AKOSUA ye boa bena rules mechia nkola na e wo fie ho nyina nkola na de chese echen empoano anwea ezi bronya e mede kapa mechia kotomasefo okay koto kotomase ye wo eyi bi wo eyi kese bi a edua kese bi ho ne ye bodwa okay aye frɛ no kotom enti asi kotomasefo enti me baby amete no okay that's where I stay enti mechia wo mu nyina ne won ka ta be na mde abere me say ne kra de pepes na aba na kire say grand opening kese bi so we mechia de tanso wajoso Mr. Tabuati me man official pa ye ma ye general managers don him don him oba ho fefo de nyame ahira no na ye chia ye chief executive officer Dr. Blessed Foster na Dawroman ye ti baby won na edie na ebi aso ye so enti nyame ahira no pa
ne n'abusuafo nyinaa ne yere ne mma ye chia manager ofori ye chia administrator ye ma ye obia na me so de wote agya ne nsa nifa so me hu so aboni di o apambo mama Esther hey apambo mama Esther na me hu backing me yan backing na we de ya so ache uji modi apam akoko amon prince o wo hu e hu yesu ayo da bokata bara da manim tew na ye beautiful lines ni tumu a nchia wan na wo de ma no merry christmas na fe yakoye nim nti ena de madawroma ye besere mo senka akwan ho asem ne ade no ka yemfa ento wo kakra sanse nyame ayade ye di afi ye di afi menyini se de ye bedi na wo da no nso no wonyenyi mu anti oni ha no oni ha oni party bia anti womba omma enye focus no nko no so mum na nyame ama ene kura ato wo no ye pa na menyini so se ne no ye kam akwan ne ade amampanyi kura obekekere se ene no kura no or her baby ya kwa waje nkwa no no so so akwa hwehwe ni bi enti no ene ye bie phone lines ni tuma nche be bia tum adaroma obi ya opeso wahwe ni bia no na wahwe no edi amaye afesa senso ne yeda so tenkwam enti ye monitor na yenko eno so sisi apam fa ye shase mo ene maame wonya kanesa no ma memfa chronicle de obokrata no momo infrasie na o se ene ye spear of the nation na chronicle de obokrata echi no mampani his excellency Dramani Mahama ni mfuni da hokakra we mehwe ya na mse efiri se wobetena Ghana konwa so de etoso mienu afi ne mahu se photo suit wa bobie na eno nso kura no mebusa se eye dada no bi ana afoforo no na wose sei na penso eniema ekokama pa cost of living no a good Professor Martin Cancer and Aya Sovia or the ababeto ho na enora nso ote se mampani kire se 2017 ho e de krono mu contractor fo a wo mu de adwuma hyehye wo mu nsa abandada no bae wa anko ho nti saafo no se be na buronye be ye wo mu de waka kire ye wurato fo sense won fo so emfa 1 billion bi nwuram ema won mu ka na won mu de wo mu nyina wonya bi emfa ni buronya nti enya nwanwa se cost of living no e wona penso edaye anopai the chronicle de bokrata no na donkuma wamra se badwafie nso na e kasai won se constitutional review committee no wo mo ye wo mo recommendations de koma mampani e wo mo se wo mo abobo nsem bi no so na nso donkuma de se wo mo no se de wo mo si ehwe petetakramu a wo mo hu constitutional review committee wo mo findings no tetem na wo mo pede amampani nti nyade a wo mbetwe eno nso anopai chronicle de bokrata wamfa hunta ya watwa aba beto a eno nso ye boso na yewra Dominica yinini onya kwokrata fa etoso mienu ani mfoni ndem na wo kasa na ni abre pa wo se sade na ni abre wo chema wuntumi so no nyade a wo beja na ma na nya ne hokora atete esanse entansa wo mo de bono ene fogire binu ma ekokoso no wa ma o manya boka e wo se ye so ne panchi payi na ba bia AKOSUA bia no wo twen edeba eno nso eda ho a ye boso ede ama atiefo funding side ba ya wo mo chese mampani ebe ya nka ye ma no nkomfinhia no enum nanka enan no wonfa ba konka ho se de be na adwumo betimi awie ne ye esanse mfinhia nan no won be campaign awie wono mo ebua mankunim ba ye be kwa akodeda wo mo ase ansana wo ba behwe nkrata mu na afie atwam nti eba ne sa ye kan mfinhia nan so enu nti ebe ye se nka be konfinhia num ne no na atwetwe amanfo a ebinum atwe wo ma no te sa pensere edi esi ho na ebi nso abie wo mo de ne sekashire di ato ho nya asamaketo a anopai chronicle de bokrata wa fade aba eno nso ye boso ede ama yetiefo die ntia ye kase o economy ni sese de agina first nso na economy pa eno na yewra pandit esiama Dr. Johnson Bank of Ghana governor wode ehonsem ni nyina aba betum
enti unya fa e krata fa etoso nwotwe esan baya eko na etoso enkono no enti anopai ehonsem eda ha eno nso yeka ede ama yetiefo na Nigeria still ehonyoyi na ni nyina echi no mampani Trump ni abre pa se anhweyi obesesa ne nkrofo a ewo ho no ede afiri ho ente sa ade ane na yese bambo kese pa wusane ede ko alata so enti eno nso ewo ha yebo so bi ede ama atiefo papa bi a wo motie som papa na amanone nsem no ede demoa Moscow nipa wo mo ti na nanom wonse do enam bombo wo moto eto kai munom na eho ade nso eda ha yebo so ede ama atiefo papa bi a wo motie som papa. Abysmal 2025 was see performance due to over reliance on Apple. Dunkwa hene na ekan o krata fa to so nkono anupa chronicle AGYEIWA. The Ghanaian Times is so how we are on break till January 5. We wish our readers Merry Christmas and a prosperous. And I just say we need the last one. Hey, any chronicle so sao? Honestly, we are on break. Your daily companion. The chronicle goes on Christmas break starting from today, Tuesday 23rd, 2025. We shall be back on the news. Stand in January next year and they want to date. We would almost 5th January. Oh, okay. Yeah, that almost say. No third term for president. A committee in a reporter Enra. Womo edekoma omampani eye constitutional review committee said the APAM edi kan ebo so ewo ne nkrata no emu no times nso afabi edi aba na womo sign a propose yese 4 years no a Ghana ha yede afe baako ebeka ho anka beboa na nka aye 5 years ewo term baako bia mu eno nso ho asem anopei krata yi afabi edi aba 2 arrested for unlawful police command no and actually sa enipa mienu yi se na wo mu kita etuo ni niam bi etumi edi bone e ma ne yeye na wo mo chese patrol operation bi a wo mo conduct ye e wo Kwame Nkrumah circle enkran ha e na wo mo make sa arrest no na superintendent Juliana Oben wono e na ebo mu amane ya anope times nso afabi ede aba. Transport operators step up road safety campaign na chese eduru bronya say ya na ya kwan so no so ya na akwakoye bibie wo ho obi apentem na wasesa passengers de wo mo akọ na no pe kra ye 23rd no wonya ka kra no afro se wo kọ akra na se ka kra dia wo no wasem ye mo body kire se ajo fa ka ne sope sa na hwe nipa egu kwan ho ene kasa eye dwam sa da bronya nso ya na ahyenkafo do mko break ana because cars ne kure bi ni krum ene eduru bronya so hu ba bia nipa ni free ye obi e kokrum akoye bibi nsamanfo nyina ba ebedi dwakọ sawo enti ye chem se road safety campaign ne de e yade se wo mo ayiri mu pa enye asem kuma anopei the Ghanaian Times obokrata no so afabi dia ba Enra Attorney General Efrens Mchofo enhyiemu na ensam na obobo so no de na edimu akotene bi ene se dwamtreni odan PPM nyuko na no wasante mantemu eye benada ntwibu asia kon AKHM a wontumi omudi ebepie mu ewo mu no se wontumi farms na emu directors nyina sesia no enche yedi bronya ne wia na ye bo mu kwadu enye wono nko a ora Kofi Akpalu ene ne yere eyi someha LPG amanyuku no frankatuni wono so yesese kokobod for contract bia eho asem be ye bebre wo maimu yewura Kofi Akpalu ene ne ho kani wo mo so ensa hyehyase bi ya sika ye o man sika akwakodi wo mu botom no enya asem kuma na enu Attorney General nkasa emu no wo kire se asesesi scandal ya ebe ubehwe obia ene ne yere obia ene ne yere na mintimi hu sa trend na eba no se eyi papa yi bafa stock papa yi oni se na wahab hanan na ne yere ewom bi
ena eyi yewura dubu ahin ai wono so na yiri tuamu den ai say eni se Kofi Akpaludi enso aba betomi enti wo mu nyina bronya ne de wo mu di nyina no wo mu odwene ho because ye di wie ya na ye twen wo mu mara nanim enti eho asem anope times so afa bi di aba na NTC a night circulation officer retires after 21 years of dedicated service. Wo hwe mfonyini na owura Sefa Save na wo mu de ni mfonyini aba beto hanom anope ya wo mu kyese wa ye adwuma abo adwuma so no pa ya enye asem kumanti wo mu ye send off ceremony bi de man na New Times Corporation penyini pa officer ba kwa woda no wa ye adwuma 21 years afi no woko na ho megiem ene no so wo mu de eho asem aba beto ahanum sei Ghana Tourism Authority launches High Life at 100. Wow. Ti Ghana yenyom na nkasa no adanye sa High Life at 100, a year-long initiative womo de celebrate High Life nyom enti womo apa hontuma dwumadie no so ebekọ so kama wo hwe hanum say ya legends binum ena womo enso emfonyini ededada ha no pay the Ghanaian Times enso de bi aba ene de na wo kan ye mamfa de insight nsomra wo de papa na wo mo se ma asase no wo de na ba beto na nanim ayodwo pa Dr. Alhaji Mahmoud Belbeba Omia ni mfuni ne da de insight achi ena political scientist bi na ekan yo se ma wo mo mfa ba Omia mabiu adentia eno no wo ne MPP for anopai unyanya de insight na uwuram ko insight no mu a wo bete de ntia wo kansa no ase na eno achi no wasan so de aba beto bi no MP should be appointed Minister of State eno so edaha ya bema UK eni wodi ne dwuma pa UK Certified Customer Communication and Marketer ne mfuni ene daha yi eno so anopa unya insight no ho nsem nyina ewo ha ebio insight krona na se electrochem Ghana o mo twetwa bi abono pa na dwuma yefo nom na ehwade ni nyina ye sponsorship ebruhaha bi a ebobo bai eno achi na wasan de abeto as Forestry Commission CEO nso na echese ye dibronya wo nanso ye dibronya nyina no nyese bi a wo mugusu bokwaye no ho ban nko ye hweye ewo ya akwan so na nkwanhye bi a nkwankoba enti eno nso ewo ha ya no pay ye boso na we EU funded 5 million euros vaccine project kick-started under Kufuado reportedly non-existent after 2 years. Enti anope unya de insight kratafa to so mienu no mpania ye se ye yo ya European Union wo mo eso asene e wo mpania Kufuado apenso na wo mo simfinhye mienu achi utwa wani a biribie ni ho no ba bia afa eno insight de bokrata nso wa bie mu a anopai ye boso ediama yetiefo a wo motie so mpapa nemum yegusu e ma wo no mafinhia pa daybreak for daybreak na wo no mosigi se 20th January na wo mokura na ntama nti 20th January na wo mbebie nti editor aka ho asem na yewura Gideon Boa konso na ne mfoni dahai Town of Forest no project e koso no wo se waso asene bi anopai wo de eho map no nyina akwa mpanimfo na krata na atwa ede aba Constitutional Review Committee mampanimfo ni daha na wo cha se wono akra kenkan mu no Constitutional Review Committee no wo mo de ntia wo mo susu de wo mo susu nyina ye Ghana yie yo ene ne mpuntu ntira anopai eno ne daha ye boso ede ama atiefo ya donkuma no nso agina wo mo ne dom kase ni nyina atwa mfoni sanse me hu yewura mama yarega saa na me hu yewura afenyo markens wasahene wono mfo nyi wo ha ene wo che se wo mo twetwa bi bo wompa se galamsey no wo mo ntime nko ene se de environment na sia damage na bi se ye osahene jaka na damage ya damage firi mo apenso enye enne enti eno nso daybreak ya okay the New Republic and so Accra trapped in traffic hell na cheze ade ukokkuruma jine ya je helicopter ne ba be fa we free yi ba bia wujira na nyesa pa so ni pa wo
me say ho asem e wa hanu se Kofi Akpalu enkomo no medical chere mu chema wuntumi de no so the New Republic e de bi bae Sunyan gets new signal nerve center eno so anopay the New Republic do bokrata no FB e de aba na me bebi mu abekan adekore Nese obese ye na ye dia ye nkopre she yemfa frefon o ma shase kora wo mo bana enti yemfa wo mo wura mu tew omo bra so na yemko yenim lines no 0260196064 0260196064 and afi 0260196065 yenkoi. Hello, good morning. Wujina so. Hello, good morning. I'm on. If I show dinner, baby, I got free. I don't know where Franco. Yo, you did kind of what, and no, I'm in Taka again. SOMPA FM. We take a tampon in Japa. No more car, and I can come with the Japa. This is the man who can make low. On Japa, and I get at your man. On Japa. Yo, you're not kind of men want to talk about any number. Now, one more can be there. I would say, President Nasua, here the 4 times one why 3 times 5 years, and I say, that's the moment to talk about. And then this book, I think, would be here, uncle. And the other cousin would be here, uncle. We have been on the shoulder here. The actor, what is the rating? Uba, you can cook. Now, pronouncing again. Emra, what the idea? Because the professor can be but they will have the brain. In fact, with the transfer, because 1 year, 2 times in the and they for 5. What the idea? And the empire uncle. Okay, yeah, see. Hello, good morning. Me patrona ya fishia pa. Nka ebetumi anka ye the politics na to nchen kakra nka mepe. Na nka wachia obi ama me. Hello, good morning. Yemfa ofrefo ya woto aso. Good morning. Me pacho di ni baby akase free. SOMPA AKOSUA. You odo yenti we. Ye di kan me ma SOMPA FM chifu ni na apenshiapa. Ye to su ni. The mamu CEO, General Manager, and near to my four more honina. Ye catwa with the mammy land baby boy. Jeremiah, our name Mano Takwa. And near to you with the more quiet Kakra. Merry Christmas, Yamana Moboy. A year original, any poor boy. The friend is Bonnie M. Okay. Bonnie M. Okay. In the 60s, no boy animal. You or ye or Barney, dear now, more boy, and no kind of group. Now, or more yes, animal. The more dear, after Shapa. They see there no policy. They have started from next year. Now, that's a hold you. Amen. Amen. Open your pana bachelor, your boy, you know, Chese. You what at a four. Hello, good morning. Yes, SOMPA. Papa, pardon when you market to your pa. Maybe I want to make a say. Little, what to say? I don't want to say. Yamidia from dear. Aka omampani die enemodi amba ya bwana we akumba kupe mesta no klasa mkase Afrika so e dia fomenti ni tutu na hwa ni bikina ye no klasa afishia pa muame sana mitie mame fa mafishia pa ne nchia ensema turu ashaman yakopon enka no ho Mr. Brown Policy Commission the regional woman organizer na nampin aye achima akwatia chairman aye chairman BB Brown BB Moru ono so mechia no papa ni am chairman to usu ejare e bi obi anyame 25
kɔ donation ɛde ama one of the orphanage ɛwɔ ɛyɛ bɔdwe ase no ɔyɛ ɛkɔtaa n'akyi ne nyinaa yɛ adeɛ a wɔde asi n'ani so afe biara wɔyɛ 25 biara nti ɛkɔtaa n'akyi onyankopɔn nhyira no na menkyia ɔnabo ofuso ampɔfo maati gyibiri akoga mu nyinaa yɛ ma ɔma fihyiapa nyankopɔn nhyira wɔn all the executives a ɛsɛvo ɔman yi nyinara excellency ɛne ne vice ɔm nyinaa yɛ ma ɔma fihyiapa ne college MPP NDC college ne nyinaa titiw ɔlebɔn ɛne agya ne mu akafi a mu nyinaa mema mo afihyiapa agya na wa mu nyinaa pinto aso. Hello, good morning. Good morning, Aminyaba. Medo for afihyiapa. I think I'm at your papa. Now when I wish you a Merry Christmas and pay. Me pa original poem doing yamin catapult some patch mine. Aminyaba, and pay there. A few sompa, do offer by ye, any of my 4, a few surukosi for Munina, Mamma of Insiapa. The title for Auntie AKOSUA, APAM, any oblimpong, and Aminyaba, all those who are workers. Or here, my man and woman in Insiapa. After you land, I think. 2028 Ghana for you any dance on my man Papa Ghana for you now Mobia in Japanaba. Mr. Monga Janja, because I say I said never but a man original poem family and count. I'm a chain. I don't have a bread fans when you're mongra. Now somebody Vinava, a man can you so somebody a man can ye about the Magana, a big gun and ni papa, but I mean, some of it does see by Officer Sena, Yame, at and sa, I will soon as say, Yayan, your market, I can say that's a. Hello, good morning. Hello, good morning. Never saw dinner back as a free. Where is Papa Shima? Yaboa. Afishiapa, so Yaboa. I think I'm here. You now, no, me edika me wehwe nyame mame ama loswa ochiso me wehwe na fishiapa na no pay ene waba be di akra nti be bia obi a me tia na no pay na ebie mu so titru me da mo so nra me sakan sakan ma tade no me da ma kwa ya me hira mu amen ene kakra me timi aka no me da ma now wife for the one wish no. Hello, good morning. Hi, what do you have to do? So I wish you mammy man to near never showed you baby as a free. Hey, well, me up I'm sorry for the Oku this year. I'm sorry by you on a pay. Why not wish you know? Eddie kind. Some person my phone in a mamma of Shiapa. And can go up in fact, you did not. Yamia Dominema be Wamagana for you, Nana some something. That's what it said. On talk of long calling. Now, Mentia, who grew up full in Nara. I tell you, I'm a woman on me, I'm a walk Ghana. I be after a man in a Kobu Krua in the video Shapa. Then I'm telling what Domico being in the boss bar for your friend of Ike, the donor furniture, my Ike. Mammy Soja or Wabokobi. Lawyer Sheila appointed Farmer George, Drasters are who do a war, Domico Benin and Farmer George, near me nearby Lawyer Sheila appointed in our Pishiapa. Mentia Brand a champion in Pishiapa. Lamentia Suli, near me near Suli, NDP Forest, and Mobibia at Pishiapa. Now, Master Suli said, after you remedy, Omian and insolent free container, make one could not brog down on. Getting you the top 3 years, container another minute. My name is myself every year. And she kept here and comma me and Kata, Martin in a Nanamo as boy. By a branch here, a 2 way, or the year, Papa, when Yanko Ponchram. And she left here by Jimmy Yamano. Come with him and I owe him. Papa. Yeah, sure. It's a my estate now. And check, middle. Yaminko Bibi. The program of Manichi Hopaye. The program of Manichi Hopaye. Moportash in Amoyan country. Post to my monitor radio politics, science,
there's 15, 17 years. But the way I coach no year, anyhow, all my wine, my own year, all my wine, my own custom to say, and to be so. Okay. Whether it's maybe the S3 qualities are in at the paycam. No bomb abaso, Mama Bob, Professor Swabaso, Abuchi, WBM channel. That's mommy. Yes, that's hello, good morning. Good morning. What do you know? But your preferably, Utility in contact of your friend Great Paloma. Great Paloma, I'm in one of pay. You, many about an opine, Michiamo, Sumpa Jumaya for. Nona will be kind of Sumpa, come one bank, I in me a day. Then Naka, Iche, Babinumupa, and also, and Mura Mesa Kamuno. Oh, they do me feed any that. At the house, I'm a dear king. The circle Jumama, the circle FM. That was here, Papa Yanku Ponchamo. Now, at the Aquania, Acha, for God and country. I hope now, Combra Aboti. Michani, Papa. And now, Micha, Mudela Manager. I am Mammy, Akosa, Ago. Abuachi. Echani ye pana mechewa nkasa na machia ya uban contest of han mutia ya MC ya fen Abubakar awa Joseph NT ya MC ya obo ejuma papa na nieto so ya NT ya feno honorable Josikini ya NT onu si obi a obo ejuma ye papa now, me the Aquania Acha, His Excellency Amani Mahama. Any Uba Ahan Musenswa, ye war, your colleagues are your friend Nasta. They say you will copy your friend Nasta, and you see a collect association. Yeah, chairman, your friend, atomic bomb. The Chinese papa. The Mamuna Afishapa. I think come to you, that's say hello, good morning. Good morning, Akosia. Afishapo. I think go to you, Dimu, Afisha, no my year, and Manyan Bibi, the Mamma Emna Poroso, Ethno, and my, and Jamu Papa, Tiku Akosia. Amen. Amen. Over idiot. Anope and ya a big kind a comma or they say we are watching Jacob. And near touching you a comma or they say MPP presidential aspirant in India, almost 5 from India, Titurune, a compare from Kwame Japan. And or they say Nanaki or the Michiana, no man of Fishapa. Or they say Syria currency, I'm more gonna have NDC and MPP. Na Nitesia, a comma, or the same KDA or that MPP for Ano. And a children who are at Asobatia, no Mizumia, because I don't know who can be the semi container and hope. Nasedia Soroba kind of buy a airport, say. I fear I see media, Ubenya, or they say, self container, and Chimba who be able to no free container anymore. Now, the chateau, a comma, or they say, myself for making a deeper life as a fool. Get you so to for no Michia will be Mema will be beer, Fishapa. Now, I'm in Pai Bonnie say, in Jemwa, you could flash the Echanano, a Radina Gata and Pejan, and that will be a bravo also. Madame was say. And she does say. Hello, Official Po. Papa Chodini Babiakasafi. I am more modest here. Akapia Pobia and Casafrica Taman. Accra. Hey, Akapia. Kafra. Yanshana, young for her friend. Our messages, no. Ababe Gumse Chowti. Ajwa. Say, Webia, my uncle. Are you? I was say, baby, young fano. Hello, good morning. Hello. Ababa, Official Panso. I think all that today. I think they need to come. Amen. Now, why na woman Official Pa? Yeah, the guy after that, I'm money from. You can say, what's the next month? I can start with the tree.
nyama ko so ama me di sem na ya my Ghana di NCP da ka tanka ready amen after di kan ko me ma me ya me na na to ti mi no enko ama awon ejuma wo so nyi na yes so ka so dem ya na ko ma so mi yo me nya bie be na ni e je wo ku na sa so ma mo je me je dodo bie ti na pasa ko ma na di ndu ku na di se e wala du and yami sira mo pa amen me ka sa be sama ke tin ma yes mami hello official powder mini aba me joso me ba cho dini be ka sa fi aya kafi na o za me la ba what's up baby ye je wa no pa ye MTN no mi huni ya o ya na kate oh kuse yo de dikan me fi siapa e koma sompa adwumayɛfoɔ kɔfa baa metumi mbobɔ nipa no din because mu nyinaa moyɛ madɔfo menkɔbɔ wedi ɛnka sɛ wei ne wei na sɛ kyerɛ wi afrɛfo afafo asakafia ei ada na mede hɔ abɔ me dedade mo nyinaa mema mo afinsiapa ɛne adwuma pa ɛne adwumaden a moyɛ boa ɔman Ghana mewɔ awerɛhyɛm sɛ ɛni nɛse adeɛ na Sompa FM abɛyɛ radio station number 1 ɛwɔ Ghana because of ahobraseɛ ɛne adwuma pa mo ne college ɛne communicators no ɛtra yɛ ntumi sɛ nyame ti ɛbɛbɛ mu amama abɛyɛ number 1 mabisa pa nti a ɛdi kan ɛkɔma former president his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɛna Dr. Mahmoud Bawumia ɔmampani Dada Akufo ono so me mana Christiapa na ma me papa bo acheja ko so me mana Christiapa Dr. Brane Champon Canada Japan Padre Japan chese me mo bibia MPP pelifo nyina titu college is meant to me mo bie di MPP college nyina NDC college it's o bibia apese se ne bibia e kama this no nya we ne dia ase anwe ne se kakra de e ba e be fa sa na everyone la memra kantamanto na me metia anajo de do na friend AKOSUA o te pamblos ana sister ku o ton bag o mu nyina o kantamanto ship mu o te manet estate le che o mu nyina kwa bi fi ship mu fo nyina ne kantamanto fo nyina o rebo le chiao because no nyana ye di ne de e de ba ye be fa sa ne dia ba ma me nko na obi mbe de tiam kromo atuma usafo nyina medasi bye hello good morning no mini aba official po ko se wagina so ache I think company we would about of my dome so for mama yenti wa no pe hwan na wo chia no yeah no Friday no think more than I can come all the NPP presidential from Dr. Dodo Nyakutin trust to the moment official some persons who are not official part. Men here Ghana for presenters in some board secretary na from any Ancatanso college in the radio station century in here waka hanging radio station to and we will tell you now to kata both entity mean this in the video official. Like I said, so she said the baby I'm a son and my father in Yame and Canon, not on Yaminamo, Yame and June. It does see Uncle for so. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Maybe I should dinner maybe I say for official panso. Sompa Ekanyo, Papa. You could give a reaction room. Papa. You could don't Sompa Good morning, Odo. Another, do they do from my coach now? Another, we are and I can know. We share Sompa. And the management are more yes, I say now, you will share more. Now, on top to go to Gumso. Come on now, wedding.
on fire mamma, a man concordana. Picture, Miss Milan Motaquadi na Ayakupampa, New Year, the Baba, the Abatacadi, and Babble, you could Kaka. Sompa, Kaka, upon some channel. Oh, you super. So, Or talk us a cry. aha. The Chillicasa and a Mandibo, or Runnable, aha, honestly, yeah, and then I'm not firepower, Yahoo. Mambo there now. Mambo there, yeah. Okay. You can pa. Okay. And then may I say, I'm about market about any day we know what to buy. And not for the more some part. Okay. But no program. I'm second. Now one day, my Bible. Okay, that's it. Okay, so I'm a DADA. Hello, good morning. AKOSUA after come live from Kanjamanto Market, Accra, Ghana. Nyame adom na monso e. Oh, nyango pa dum ye ho ye papa. Happy birthday to you. You want to have a year to be doing the show and papa. Aba bajo the guy we tell about some power company. Papa you know the last one. What charge us national champion. Wa fuck na mama the grand champion there. On one delegate I got from my champion. On one the delegate go to about the brown champion is. Man come zoom like papa the idea bro the minister papa. So about let me go to be no kids with papa. American the you that for Ghana, the President Muhammad Baye, I could hear my engineering. I could hear my engineering. Don't have a very good Italian job. So you know, it's all I got of one. Okay. SOMPA FM. Hello, good morning. Official Paul. I think over to Officer Senate, they're sitting. Come on, when I always send Merry Christmas. But When I always send Merry Christmas, what are you? And she, John Amania. Okay. She's a billion Yama and Yama. Yabe in my Yo, yeah, that's it. Yamfa messages name Ranafi. Yan sorry, Kunya Sway. Kantan kanana. O se ejapi AKOSUA ne AGYEIWA. Moye ni nyina. Na asara no obi bisa se. Asara wo sa no akakra bia no waso oba atini mu ade na. No so ya asafo fra na. No se on se o dege na. So hu se sisi no timi move. Antina sisi na me move no sa no. Antina nya belt. Nya belt na no masom. Na masom sisi. Hwe se itimi dege te se kane. Hey, Edio. Boy. Cindy. I don't care any of your one. A lion has a tail. It has a big head. And a very small. All right. Enti kantan kanana dear no. Cindy na adoma. Ose SOMPA ye do. Aye de pa. Teacher Kuju Tepa enyina susu ose ene o celebrity ora Emmanuel Fori dodo no a efre no excellency wose wo free Tepa AKOSUA ase. I hope so I got the name right.
Akwesi ase sisi a wona ye nadmu officer ewo Asante Mampo nti happy birthday and confirm no Kennedy Ago Lantey was it truly you people nyame ehira mo pa na journalism talent ne de mu wo efata mo nso ne de ode bai no o see your friend no Kennedy okasa free and as what the free police takwa takwa aboso ana aboso takwa aboso okay comments appeal too or say Sompa thank you for the fantastic Xmas gift comments asa enro beje ne de okay ozi nyamisha mo pa o ma obia official pa ochia Haji Safia Muhammad ene honorable bright Esilfi Kumi Dr. Bawumiaba enso de ne dia bana chese na ekua mo aboaten no o se kwan bia eso 2028 ne die MPP for nkunimdie beko de ama omo o se please I'm supposed to come to your office for my Xmas gift. I will plead that you add it okay to the college from Kantaman to my office is at their off okay into o se nti ye de omo de ne kwa na ye de ne de na ka ho no all right that's it AKOSUA I think the messages no na me phone na freezy and I said right here mama ansa na ye be sorry no yes ya bo ntete obetimi atwa su ano ne number ba so no kre ye wonyumako bi a wo mada romanti ne yete ba bi ampa wo maso ye sene a ye she Ghana today ase ye ni bi ni mu na sha ase ampa ebi mo epaaba ya wonum so a wo mo ampaaba ya wo makro mu die mu abepem ne ya wo kina ye di breaki ye na wonum asene ye nsori so mo ene waka ne sei no wonum ampaaba no emu ba ko ye endpoint homeopathic clinic homeopathic clinic ye tene so ane ya sori nokre ayaresa fie papa bia ya wo kwa ye massage wo yes ema wo mpom sisi ho so nokre chaza bia ya wo kwa wo ya de adwane ye na wonim se environment wo kra no eno nko akra sa yare enya sem ketwa ma wo wura on ma otim say yes wo wura bia papa ense wo baabi wo on mo clinic ni bu on mo be wura na se why ntutu kakra ho nyan we de ene nchesa baabi endpoint homeopathic clinic yeda won mo ase ono Queen Elizabeth ayaresa na ode abagana no homeopathy enti de wu ne se dudo de wu ne se aduro no wo mu hu ne sa wo mo twen de efre ne mucus no aduro no mu dua no mu nsuo no no wo matwetwen e de aye aduro enti wu aduro bi kura wu ne se nsuo ebi wu ne se we de asa abana nanso na eye o mu aduro pa enti be ma wa ye mre oba ye de awo etwa opoa wonko endpoint intira Dr. Dubois ne Dr. Kwatense ya na apomuden kwan no sebi wo ntwetwede ntie ye kwantenten ma wo bra no wo mu ntwenetia enti se wo Kumase ne na afa ekro no mabo hia na wo nkran ana se central afa ho nso a ene shell signboard ho a sprinters kwan no so ho won sabeka won na momoji ahoma ya na ba bia wo bia obenya won wo frɛ nso abre bia won be fa mo akwankyere ho ne ye wo say binom wo lab technician nanso ho ne lab technologist okay wo mu a technician for no kodan wo mu ne ye ma wo makwankyere no wo mu ne wo ho na ye mfidie no nso oba ba bia ye de ne danso ene abrochire de na ye pe 0244 86 7068 wo ma homa no na o ka wo mu ampa aba no ba ko ye Dr. Tafrija de o ye time heba mister no correct time heba mister mo time ene ne HH no wa ampa aba kura o kuta ye mu firi tete besi sabri no wo koso ansu akura mu akosi se urade Yesu beba enti se ye honam yawa adura metimi akamfo ama no wakwa akoye test ama ye se wo malaria parasite load no eburu wo moja no so ntema akonom time na ohonto na mom time no de afa afuro de ma akoda no fo wonom bi eno achi wunya mfinhye dumienu a yenkamfo mma na nso ebitimi wia na honom na ne yade na ase atu enti eba na saa wo menka nkyere wo senom bi na mom wo manom awie no utimi so ne to anom enti we ya mekan egi ahoma 0244 417 669 time no ATIME
Frisa ye sha sei na Hajia special local foods. Oye se wo be serve yen ene joda brada ukuada yawada fiada Hajia special local. Nyasa maketwa. Fufu. Afi duru baabi no no wo hu se aduane wo de atata ya ma yafunu nyina toto. Abeduru baabi ne ya no nyina atua. Nti so oyiyim ene wo de ba joda ne fiada. Na wo ya ye kan aprapansa kokonte toza afi wo ache aduane ben wo de bodin hatu atomeke hwa Hajia 0246 35 99 21 Hajia special no. Na ye wie no ne yanum nsuo ye ba sompai kasa na kire mineral water yensu papa ni waso ya sene saa na ne papa ye nti no party no wo so asene saa na ye no wo so asene ye kwa asori nhyiamu no wo so asene nti se kasa no e kasa wo ba bia ayese ebe moja no nti wo ya making wo mo back hospital echi uhia dispenser no bi si wo office ana hall ho nkura ne se nsuo nti unya bi si ho a ebebo a papa 0206 46 9430 kasa homa na mom wanya kasa no ye twati promasidofo akuta ye mu firi asase e de besi sabre a wo mo daso akuram ye ko obi bas de kura na wo mo sai ba bia mom timi de atam no besi ho na wo mo bu ma amanfo no mo saa wo mo anso na ye yomvita enkura aduane a ese akura ne nidi na me bai ma na aduro saa so still wo nidi unya nhunu ne ope o ma ne yomvita na de ode be ma ne so wontete ma akura no kura oni be ba ho so no wadie enti FDA agya 21 stamp atim so say ye nutrients ne de ewom 16 essential vitamins iron zinc nom nyina aka ho ya calcium e ma wo mon kasa emu ye den enti ura ba bi eton ade a na abusua wajibi efiri say ye sha sei sompa 106.5 FM Accra wompa abada oh na wo mo wone mfe still no wogina na so na wo mo di trogu no so still no won de ka no kore no a enenti we aye ode aye wakono unya aye anka ne sompa bedidwa ana obeyesa woni embeto kese mamemfa client service line no ma 0531 886 216 0531 886 216 053 18 86 216 bibia opese wo hu fa sompa ho opese oni yendidwa ana wo asem bibisa bibi kire wo so a no wa fresa ahomai saa na wo so apia ebeba o telegram ebeba o sms nso a eno nso beba o frɛ ne ya mfa ye frɛ back enti ya no wa hyɛ nso enti ya ha ne kwan no we ene kwan no nokre no ene nkwan no a obetimi de ewura sompa anopai ye mo wo mo edomu nyina si I'm a bed yenua opon e de yi bi sende me se opon checheku me de na ma BITMISE me kwa me we fi me ho se sia na me we se wasa test me se bada we re ye fi ana enti wo kire se Her Royal Highness na klokan densua osamanye ya otoso ennan I hope say din ma boni ye o say owehye Hajia Mariama ya dodo no a efre no Hajia Gold Daku ene eye ne birthday enti Hajia Mariama ye ma no happy birthday o say Her Royal Highness ene say emphasize birthday no emano nti wo sre ahoden enkwatenten ene onyankopon enhyira ede emano se nyame nkoso na ommo ne ho ban se de ebeya bibia ebetumi akọ enkan enti no we free puku ase ena eba enti Hajia Mariama ya dodo no a efrɛ Hajia Gold ai ene eye wawoda enti ye ma a very happy birthday na mfonyino de bi say anya bu akamti na de ye de besi a very beautiful woman enti I think say enwa omaye wedding invitation aka ho there be your birthday em so mbe a birthday ankasa party enti na no ne we a piety enti eno na invitation enti on na da so no enti ya Hajia Gold no enti ene na woda ye man special happy birthday ene ohwe gold we a gold board samije mfigina ho dada opon no anapon mo
Honorable Ponche Cheku. Haja Agodie ma happy birthday. Yeah, sorry Sonia corner. Yama ya ho afishia pa. Na onim say video ayasa no. Oma forward dia to page no so na said ya manfo si sere he. Oh, hey, kire say yasa. Sorry Sonia ko. What AGYEIWA ASARE enka. Ejapia apam dada so ebai. Na me ankasa so temenka AKOSUA AGYEIWA-KODIE boaten. Adomdom ye na ye besan so ehia news de ye breaking ti dan de nyina beba but all programs no efri nyame yadmo chine ko no obehun se dodo no an wono mu be breaki but news e bekoso aginum ni abom nyumpa ya achese ahodin ewumu ye da munyina mo ase se mo ampa ba wo ye ho makoso akura mudie mbepem sese nyame won hira mo afesese no na eda so atinkwam ahodin ewumu enyini chene nkwatenten na mesre ede ama atifo nyina apam ka beke bibia na okay na mom bro nyai no se won se sompa e cha ade okay wo cha sompa fo ade nso eyeye aha sakona nsaba ai okay ye da wano ase pa ye nso che ya ade a ba cho me de musi okay ne ya sore so ye da sipi wa hene champion be se o se mo e ma so